أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Bütün alemlerini terbiyelep, nimetlendirip duruşu, rızıklandırıp duruşu Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ya Can köngüllerimizden etken hamd senelerimiz, maktavlarımız bulsaydı. Sürekli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge, yol başçımızga, jitekçimizge, bizge doğru yolunu gösterip kaldırıcı sürekli Peygamberimizge, can köngüllerimizden etken salavat hem selamlarımız erişip tursaydı. Bugün indi cemaat derslerimizni devam etip, takvalık turunda söyleşularimizni, derslerimizni devam etimiz. Bugün sizge El-İmran suresinin 134. ayetin anlatıp gitmekçi bulam. Şuşu ayetke kadar Allah Rabbimiz cennetke çakırdı. Üzünün gafuruna çakırdı. Allah Teala ite, min sizni gafu itergettiliyim. Gafuga aşığınız. Minim mağfiretime, minim gafu itüme aşığınız. Minnen gafu sırağız. Minim gafu itüümni tilep, izgi gamellerigizni kılığız. Cennetime aşığınız dey. Sariğu dey. Bütünügizde aşığınız dey. Cennetnin kingligi jir hem kökler kingligi kadar değil. Bugünkü kinde jir hem köklerinin kingliginin bir kimde köp mi ekenligin eyte almay. Şunun için cemaat cennetlerge hem bizni Allah Teala yüzünün gafu itülüğüne çakıra. Uğiddet lil muttaqin diye Allah Teala. Takvalar için ezirlengen cennetti. Cennetne Allah Teala illemeger takvalarga ezirledi. Şunun için biz mümin Müslümanlarga nerse takvalıkның nerse ikenligin yokşı anlarga kerek. Takvalıkны onu til bilen eytipkine ona erişip bulmay. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kökregine türtüp körsetip et-takva ha-huna dedi. Takvalık ol mında dedi. Ol tilde tügül. Til bilen matur ettirip silep bula, mine şuşlay işlerge, mine bulay işlerge deyip eytip silerge bula, lekin onu gamelde kullanırga kirek cemaat. Allah Teala gamelde kullanırga kuşa. Silep kine kalırga kuşmay. Allah Teala ite lima taquluna ma la tafalun. Nişlep siz üzügiz işlem etirganlarını silesiz de. Kabura maqtan indallahi en taqulu ma la tafalun. Allah Teala'nın bir kötü açığın kitiredi sizning de işlemegen işlerigizni silewugiz hakkındadır. Silewugiz için Allah Teala'nın sizge açığı kiledi. Şuna göre cemaat takvalık ol nerse takvalık Allah Teala'dan korku. Takvalık vikaya degen sözden yasalgan. Mine cemaat bir yakta Allah Teala'nın gazabı tıra. Bu yakta biz tırabız. İki arada eğer de biz şu gazapka erişmesi için, gazapka cehennemge erişmesi için, cehennem gazabı bizge bulmasın için iki araga kirte koyarga kirek. Pregrada kirte koyarga. O izgi gamel. Ol namaz, ol uraza, ol tüngü namazlar, ol Kur'an oku, ol haramlardan saklanu. Mine şuşu din. Yani ortaga şuşunu koyasın da, ol vakitte Allah Teala'nın gazabı bizge kilmetirgan bola. Şunun için ol vikaya degen sözden yasalgan takva degen söz. Yani saklanu çaraları körü. Allah Teala'nın gazabı bizge kilmesin için nerseler işlerge kirek. Bir vakit Ebu Hurayra'dan sorağanlar niçik takva bulurga, nerse ol dep soragaç Ebu Hurayra ayta senin sıravçı kişiye ayta senin şenişkili
жерден йөргәнең бармы, күргәнең бармы? Мәсәлән, әйтик, кадак чыгып тора. Кадаклар күп, кадаклар чыгып тора. Әйе бар ди, теге кеше әйтә. Нәрсә эшләдең син ул юлда ди? Әйләнеп уздым ди, өстенә басмадым ди. Менә бу тәкъва инде ди. Тәкъвалык инде бу ди. Ягъни өстенә аның басмавың яки әйләнеп узуың, синең бит ул бассаң аягыңа кадак кирсә, нәрсә булганы билгеле. Шуның өчен саклану менә бу тәкъвалык була. Әгәр дә кадак кирсә бит аягың тишелеп канау гына түгел, ул бозылырга да мөмкин. Ягъни заражение китеп, сине хәтта аягыңны да кисәргә мөмкиннәр. Алла сакласын әйбит. Менә бу шуның шикелле ул гөнаһлар әгәр синең юлыңа очраса, тормыш юлыңда очраса, сиңа әйтсәләр, моны эшләргә ярамый дип, син ул гөнаһтан качырга тиеш. Менә бу тәкъвалык була җәмәгать. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең газабы булмасын өчен син бүтән көчеңне куярга тиешсең, шушы гөнаһлардан качырга. Шуңа күрә Әбу Хурайраның мисалын онытмаска кирәк. Моның турында әйтәләр инде, Гомәр ибн Хаттаб та шулай дип әйткән дип, ләкин эш анда түгел, ләкин бу бик күркәм мисал. Без шушылай сакланырга тиешлебез Аллаһ Тәгаләнең тыйганнарыннан. Әгәр дә минем киңәшем инде җәмәгать шул мөселманнарга. Нинди генә мөселман булмасын, әгәр дә ул Аллаһ Тәгаләнең нәрсәне дә булса тыйганын белде икән, бу эшне эшләргә ярамый мәсәлән. Ул анардан качырга тиеш. Менә бу тәкъвалык. Менә бу аятта җәмәгать Аллаһ Тәгалә тәкъваларны үзе сыйфатлап бирә. Кемнәр соң алар тәкъвалар? Менә чыннан да гөнаһтан сакланырга тырышучылар кемнәр алар? Угиддат лил муттақин, ул җәннәт тәкъваларга әзерләнде ди. Аллаһ Тәгалә һәм 134-нче аятта әйтә: "Аллазина юнфикуна амвалахум, аллазина юнфикуна фис-сарраи." Алар без биргән малны ди, үзләренең кысып тора торган малларын, жәлләп, кызганып, минеке дип тора торган малларын ди, рәхәт вакытларында да садака бирәләр. Вад-дарраи, һәм шул ук вакытта авыр хәлләрдә калган вакытта да садака бирәләр. Рәхәт вакытларында бу мал минеке дип мактанып яшәмиләр, Аллаһ Тәгаләнеке дип бирәләр ди. Чөнки җәмәгать ни өчен Аллаһ Тәгалә малны искә ала монда? Чөнки мал ул җәмәгать дөньяда адәм баласының иң яраткан әйберсе. Аллаһ Тәгалә безгә Коръәндә әйтә: "Мактап тәкъваларны алар ди дөньяда вакытта малларын һәм җаннарын кызганмадылар ди." Мал һәм җан иң кадерле әйберләр бит инде. Шуңа күрә Аллаһ ризалыгы өчен садаканы кызганмыйлар ди. Бер вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Сезнең ди кайсы малыгыз сезгә хәерлерәк? Үзегезнекеме, әллә варисыгызныкымы ди? Наследникныкымы ди?" Сахабалар әйтәләр: "Әлбәттә үзебезнеке хәерлерәк, яратабыз без үзебезнең малыбызны" дигәч, Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям: "Сезнең малыгыз ди, сез биргән мал ди. Сез биргән мал. Сез бирмәгән мал, җыеп ята торган малыгыз наследникларыгызныкы, варисларыгызныкы ди." Шуның өчен җәмәгать тәкъвалы бул ничек? Биреп калдырган малың менә бу синеке. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фатазавваду фа инна хайра зади тaqwa." Туплагыз ди, запасларыгызны туплагыз, чөнки сезнең иң хәерле запасыгыз ди, ул ди нәрсә? Ул сезнең тәкъвалыгыз ди. Тәкъвалыкны үзебез белән алып китеп була. Бөтенесе җәмәгать монда кала. Аннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вал казиминал гайза." Алар бик каты ачулары килгән вакытларында, муен тамырлары кабарган вакытларында ди, күзләре кызылайып, битләре кызарып чыккан вакытларында ачуларын баса беләләр ди. Ачуларын басып, кешегә зыян итүдән, берәр нәрсәне җимерүдән, берәр нәрсәне, берәр кемне мыскыллаудан, шушындый куркыныч әйберләрдән сакланалар, ягъни үзләрен тыя беләләр ди. Сдерживать итәләр, тыялар ди. Казиминал гайза. Бу ачу вакытында. Чөнки ул көчле кеше, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, көчле кеше ул ди, беләге юан көрәшеп җиңә торган кеше түгел, көчле түгел, ачуын баса белә торган кеше көчле ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Вал гафина анин нас, кешеләрне гафу итә алучы, гафу итүче. Кайчан гафу итәсең? Син нәрсәдер начарлык эшләгән вакытта, әшәке сүзләр әйткән вакытта гафу итә белергә кирәк. Вал гафина анин нас, кешеләрне гафу итәргә. Валлаһу юхиббул мухсинин. Аллаһ Тәгалә әйтә, ул Аллаһ Тәгалә кемнәрне ярата?
ol izgilik işlevçilerini yaratadı. Ne demek? Allah Teala bizni yaratsan için izgilikler işlerge kirek. Demek biz bu ayetten ne sananlıyız? Takva bulup için, Allah Teala'nın rahmetine erişu için biz Allah koşkanlarını üterge teyişlibiz. Demene şuşularını üteye alabız mı cemaat? Bir izgilerden bulgan bir kişi bula, yaxşı bir izgi ameller kılıçı Meymun İbni Mehran degen. Bu cemaat zor galim vaktinde, Hasan el-Basri vaktinde yaşayan, ol qazi bulup turgan kişi, sudiya bulup turgan kişi. Bir zamanına ol konak çakıra. Konağına rizikni alıp gelirge koşa. Oş pişirgen bulalar, hizmetçi kızga ol kız bula oşunu alıp geldi. Ol kız indi oşuktırgaç, oşunu alıp gelgen vakitta abına da hem oşunu göz aldına kitiregez, hocanın üstüne tüge. Ol bitende cemaat eybir tügül, manarga rahmet etip bulmuyor bir karaganda. Lakin kız, şuşak kız bik g'ilimli bula. Hem şul mene hazır okugan ayetini ol hocasına eyti. Ey hocam dey. Allah Teala bitti. Vel kaziminel gayza deb aytgan. Yani onlar açuların basarlar, yüzlerin tıyarlar, açulanmaslar deb aytgandi. Bu hoca eyte şuşunu işitu bilen. Kazamtu gayzi. Açuğumda bastım dey. Göresiz Allah Teala'nın emrine şunduk buysana. Mene takvalık. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Kişilerini gafu iterler diye aytkendi. Tege kız eyte. Tege kul kız eyte. Slujan kendi. Rabınyı. Gafu iterler diye aytkendi. Men seni gafu ettim diye. Bir de rencimim sana diye. Gafu ettim diye. Göresiz. Üstüne kaynar aş döktüler. Ol açuğun bastı. Allah Teala'nın emri nicik praktikada üti. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Kişilerini gafu iterler. Gafu ettim diye. Kız istep kuya ahırga ayetini Wallahu yuhibbul muhsinin Allah Teala izgilik iyitmişlerini yarata dip istep kuya da şu ayetini hem bu kişi bitinde bu hoca kişi qazi bulgan kişi gaylim kişi bu ayetlerini praktikada kullanı Allah Teala izgilik işlevçilerini yarata degenni işitkeç min seni Allah rizalığı için azat etem dey irikke jiberem dey. Cemaatdeki kızga nindi zor şatlık. Bu hazır yüzünün şuşu işlegen tilemeçigine işlegen işi için ceza almadığına tügül. Teki kişi açulanmadı, hocası açulanmadı. Hem onu gafu ettiler, hem irikke de jiberdiler cemaat. Mine biz şuşu açulangan vakitlarımızını isibizge düşürüp, açılangan vakitlarımızda şu ayetini iske alıp, eğer de açuğumuzni basa alsak, Allah rizalığı için sabır ite alsak, biz takva. Kişilerini bizni rencitken vakitlarında, gaybetlerimizni silegen vakitte, min alarını gafu item, deyip eytesin iken, ol vakitte sin takva. Wallahu yuhibbul muhsinin, izgilik işlevçilerini yarata, deyip etkenini işittin iken, tut da Hasan el-Basri, rivayet kılına Hasan el-Basri, üzün gayiplep sili tırgan kişilerge küçteneşler alıp baratırgan bulgan. Bu küçteneşni nik min alıp keldin deyip sıragaş, siz mina izgiliklerinizni bölek itesiz. Bu kichkinegine küçteneş, alığız indi, siz bizge mengilik için kerek bulgan izgiliklerinizni bölek itesiz. Men sizge küçteneş alıp keldim deyip aytip, alarını şuşulaytırıp, uyaltıp, terbiye kılgan cemaat. İzgilik işlegen kirisince. Şuna göre, eğer de biz indi, şundan da takva bulunu tilebiz iken, Allah Teala'nın jir hem kökler kengliginde bulgan cennetlerine erişirge tilebiz iken, dünya afetlerinden, dünyadagi hur bululardan, dünyadagi türlü bela kazalardan Allah Teala kutkarsın diysek, hem ahirette Allah Teala'nın cenneti bulsun deyip aytsek, biz mine şuşu takvalarının sıfatı bilen yüzübizni sıfatlarga teyişbiz cemaat. Allah Subhanahu ve Teala şuşu ayetler bilen gamel kılıp, özünün karşında cevap bergen vakitlarımızda şuşu izgi gamellerimiz bilen şatlanıp, ahiret günlerinde indi, kıyamet günlerinde kabirlerimiz yorulup, meyitler tirilip çıkan vakitlarda
Alloh taolo shu izgi amallarimiz bilan şatlanganыбыз halde va'da qilgan Firdevs jannatlarına erişularına har barchalarımızga da nasip etseydi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Nestağfiruke ve netubu ileyk. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.